Wensizwa ngifuna nje ke sixoxe ukuthi mawuyinsizwa isaphanta bese kwenzeka uthanda umuntu wesifazane osephumelele nemoto yakhe nomuzi wakhe unemali yakhe. Nina niyinsizwa nithanda umuntu enizomphatha vele, umuntu enizoba nemali ekudlula yena isikhathi esiningi but ke kuyenzeka ukuthi hayi ake ngidlule ngijole nananga ugeli or ke ngibambe itoho nananga ugeli uphila into emnandi. Ngifuna ukukutshela into ekwehlisa isithunzi ke. And kancane kancane niyavela size sinibize ngama-princess manje, which nje ngeke unamasende weyindoda yakwenu ujabulela ukuthi ubizwa nge-princess unless vele ki-common sense nengqondo awunayo and nakini vele awukwazi uzofundiswa ngobudoda. Yabo, so ngikhuluma nalaba bafana laba abayithandayo yilaba bafana nabaseqala ukuba ama-princess manje, ukuthi awuyihloniphe mawumfana, awuyihloniphe nje uyindoda. If ungena kwi-relationship nomuntu wesifazane unemali wena awunayo, umuntu wesifazane ufuna ukwenzela izinto, thanda zami, asikho isidingo sokuthi bese-ke wena uyaqhiphotheka usuyalala awusafuni ukwenza lutho ubhebha nje kuphela. Thina uyasibhebha inyanga yokuqala, usibhebha inyanga yesibili, inyanga yesithathu siyaqala sivula amehlo ukuthi kahle kahle leli pipi lihambisana nani. Yabo lonto leyo. Thina singathi saseduze kwakho ungibhebhe siqhelelane and then it's like ipipi vele angisalitholi, yini ivalue yakho as umfana, what is valuable ngawe. Yabo, kwenzeke-ke kube khona abantu besifazane abahlalayo, you understand, abanye bathi bephuma kulawo ma-relationship ayonthakatha. Ngifuna ukukutshela lokho nje, abanye bathi bephuma kulawo ma-relationship usumkhame wena wajabula uyokumela entabeni. Into zakho ngeke ziyishintshe manje, zingayishintshe next year, but along the line lezi nyembezi zageli, le ndlela leyo ukuthi vele ubungene uneplan, usuqedile ngeplan uyaphuma ufuyintsha and ufisa okwentsha. But ke ihlobo nabantu besifazane bayabayuza abantu besilisa, but njengamanje ngicela ukukhuluma ngabesifazane ngoba kunabasebezongqofa bangimela emqaleni kuhle kwepipi ngoba lifiki la. Cha, kwamanje sakhuluma ngabesifazane, ulinde ma wendoda. Insizwa zami, ngikhulumela abesifazane nami ngumuntu wesifazane. Insizwa zami, ukuze ungehle isithunzi ngenxa ukuthi usaphanta, usafuna ukubona nanokuthi lo uzokuphatha kanjani, uzokuphatha noma uzofuna ukuyitshela ukuthi unemali okudlula wena, ukuze ugcine uphume futhi kule relationship usahloniphekile, usanesithunzi sakho siya intact. Number 1, akathi mayibhuka indawo ongakazi uzoyihambe, lezi zeyimali ungababazi. Indoda ayibabazi ipower. Mawungena nalikwetela liyabiza, awukhulumi lutho, ubuke umuntu wakho baby wamuhle clean la yazi, qeda lapho uyayithulela. Yabona into leyo, hayi hawu baby, hawu kuhle nje le hotela, hey iview, hayi baby yabona ke lezi indawo uzomile siphindeke ya sizoba indawo zami ke lezi. Ngaleso sikhathi it's okay, but mase ngihleli ngento sengicabanga sehla isithunzi sakho, sekunalo peace ophumayo ungakuhloniphi. Yabo, so babazi njengensizwa akuyihambulishe. Mayukuthi uyathenga mhlawumbe uthenge oSavannah, khipha ephaketheni 50 rand wakho okugcina, uthenga ubhiki beke etafuleni. Uyangizwa ukuthi ngitsini? Njengendoda awuzukuphuza into ebeke eduze kwakho ubungayiphuzi. Number 2, awuzukucela yena. Mina ngikhuluma ngawe nje uno500 rand wakho ubekile ebank, oyizele nawo kule trip, oyizele nayo nje manje. Ukhipha ngabe 60 rand, thenga ilokhuzana. Mangabe kuukuthi useyasukuma useyothenga, uyazi vele ukuthi unemali kunawo, usezokuthengela ubhiya, usezobuya nawo ubhiya wakho. But lento ebibekwe la into ongayiphuzi, kuthengiwe ibhodlela leSmirnoff, awuliphuze ibhodlela leSmirnoff, uphuza wena ibhodlela leHennessy, uzosukuma kahle. Leyo nto izokunika isithunzi, uyo-order i-double shot yeHennessy, bese ufaka i-Red Bull yakho lapha ngemali yakho leyo yokugcina 200 rand wakho. Futhi I think 160 nami ngomuntu weHennessy kuphela, I think 160 mingabe ideshiwe depending ukuthi uhleli kiphi indawo. Sengikhuluma mina ayi lokushini la ema bar or ema restaurant, ubuye uhlala phansi kuyaxoxa la, hawu sibani bani uphuza naye, mfethu ngumuntu weHennessy and ngi right la, hayi nani ngaphuza lapho. Hayi wena awunayo imali, awi-afford le Hennessy and ngisho ukuthi uyayi-afford awufuni ukuyithenga, so ukhulume waze wagamanxa, ukhulumela imali engayona yakho, sekufanele kushintshwe kuye ukuphuza into engaphuziwe ngawe. Iyakwehlisa lento isithunzi, iyakwehlisa. Sikhuluma nje ube minimum njengendoda, into epresenta wena njengendoda. Nakho kunye khombisa phela ukuthi njengoba ulana as much as unganalutho uyafona.
Noma ngabe kuthiwa usufebile eceleni, but uyazi imama lakho leli ungeneleleni, uyazi futhi ukuthi hey mfethu lo muntu uyangibheka, fona. Musu ukufuna ukulandelwa. Bare minimum, sitho yakithi, iyakwehlisa leyo nto isithunzi. Yabo mase sicabanga sesisodwa, you are like, ucabanga ukuthi uyini le kokuqala kanamali, into anayo ipipi. Noma ungasibhebha nize nesikhiphe amathumbu ngaphandle, ulifake ipipi la, lingibhebhe engquza kodwa libe lingene la, still. Iyabuya i-4, iyabuya ingqondo. Ngohlala nawe ngingasakuphakeli sengiyakuthuka, ngiyakuhleba, ngitshela wonke umuntu ngikwehlisa isithunzi nje. Phakathini, iyakwehlisa into isithunzi. Uyamfonela umuntu wakho. Mokuthi awusamthandi, uyamtshela ukuthi mfethu bengicela ibhlungu leyo nto nje umfazi umuntu wesilisa umuntu wesifazana akaliwe. Base umtshela ukuthi for the next 2 months ngeke ngikwazi ukuba sefonini or 4 months. Asenda ama message uthi sithanda sami ngiyaxolisa kodwa bengishilo ukuthi angizokuba available for the next 3 months. Khona mhlawumbe la ngibamba khona. Idoh uyazi ukuthi mhlawumbe indlela kodwa nje iqiniso li right lokusho ukuthi sithanda sami ngamane uqamba manga ukuthi mfethu bengicela ukuthi sihlehlelane ngoba mina angikwazi ukukunika impilo oyifunayo. And njengendoda nami ngisafuna ukubona ukuthi ngenze njani. Uyabo ngiyobuya kuwe sengibonile indlela ohlehla ngayo. Hayi ufike udle ulale udle imali yakhe ufune yonke into uhlala ukhulumela ukuthi wena uphuza lokho awuphuzi lokho uhlala ukhulumela izinto ezikanjalo kuyabe kuyasuka usuyamghosta. Why uyindoda ufuna kuba toxic uhamba ulandela ngeinkulumo khande khuluma kayisenihlulwa ubare minimum senifuna ukuncengwa ithina abafazi ithina kumele ukuthi usincenge. And lento yenzeka kakhulu uma ufike uyindoda esaphanta uthola ukuthi ngiyakuthatha nansi enye into uyazazi ukuthi wena uholela imali encane mfethu ake ngivuke ekseni ufaka upetrol emotweni mhlawumbe ufaka upetrol $400 wathatha ibhakede wawasha imoto mina bengilele yabo awusiya ngithi wena umuntu wezimbali o romantic nani yabona leyo nto izongikhukhumeza isonto lonke baby washa imoto. Yo le ndoda ngizosmile the whole week ngizokubuka ukuthi yazi usiza indoda empilweni sijabuliswa izinto ezincane bafethu senihlulwa ubare minimum ma relationship senihlulwa into encane senazi ukuthi manifike ngokubhebha nafike nakhotha seningaqhiphotheka nilala nifuna impahla zokugqoka senibaningi and yazi angazi uzobungibuka kuphi kodwa TikTok ngijwayele ukhosta ama live yini abafazi bayakhala ngabo ubare minimum ebanihlulayo. Umfana uhlulwe ukufonela umuntu wakho uhlulwa yiUber kuphi ukuzigqaja njengendoda emfethu awuyihloniphe ayikazi ngicela nihloniphe uyihloniphe lalela umuntu ajole nawe everywhere la kubona khona usinayi lentsha nasi lesibhuca abantu ahamba nabo bafike bahlala ngawe la TikTok akekho umuntu wesifazane ongaze akuthandazela imthandazo yokubopha izinto zakho akukhese enze yonke into kade uactisa kwento yes angasho ukuthi akekho bakhona babhitha ngokuthi ubesakuthanda wena usamthandi or khona okwenzakalile bakhona yes bakhona but majority sidino ukuthi suhlulwe ukuthi nje ungisurprise ngokuthi ngivuka imoto igcwele upetrol ngithi mangena emotweni yami ngikhuluma ngiyama yakho ngithi mangena imoto igcwele upetrol iwashiwe mhlambe kade udrivile uhambe ngayo uye somewhere uyayibuya uyayipaka iwashiwe uyangizwa ifaki upetrol bese uyayibeka but lutho kuna petrol akukho nje la wena yazini umuntu thina bafethu sabantu besifazane umuntu wakho uyambovela ukuthi uthanda izinto nani uvela umthatha umise KFC uyamazi ukuthi uthanda ini umhlalise phansi baby relax ngiyazi KFC akusinto yakho uyithanda but ngicela urelax ubambe ibhega leli uyabona into leyo donsele ibhega lakhe alithanda ubekela yo yabona leyo feeling like mina nje angisiyo umuntu ohlala KFC uhlala phakathi mekuthiwe kenzakalile ngathi ngiyayihalela i-drive through bese ngihlayela endlini. But it's something different that I don't even know ukuthi eMcDonald's. It's been years since ngagcina ngeMcDonald's, maybe over 5 years to ngene ngahlala eMcDonald's. Uyabona le. So it's something new ukuthi umuntu amungithathile nje wathi baby kunama chips aseMcDonald's. Engikhalela ukwedla noma nje drive baby acasingela eMcDonald's. Trust me, ngiyahlala phansi. Mfethu uyongispoiler ngo$200. Mina kule relationship imoto ifike nami. I-apartment ehlala kuyona mina. Ukudla endlini. Like uma ubuya somewhere buya nesinkwa kade uhambile buya nobisi kade ungekho buya nedrink at least uspoile mina buya nalezi zinto ezincane nje ubuye neyogurt wabuya no sweet but that's bare minimum. We're not asking for too much. It's not asking for too much. Ungakhohlwa ukulike i-video ungakhohlwa ukuthi ubuke ukuthi uyangifollowa yini uma ungangifollow ungifollowe madoda bare minimum siyamcela ubare minimum usuyanihlula kwa bare minimum. Indoda ayibuyile ngisizandla endlini awuvakashela umuntu wesifazane ulengisa izandla